muraho neza, ni Ibirori TV, ni Intore Alex. Nimunkurikire mbibwirire, ibi ni Ibirori TV nk'uko bisanzwe, ni amakuru meza kandi adasanzwe. Inkunga yawe irakenewe, dukorere subscribe ubundi tuguha amakuru. Perezida Kagame yagabiye inyambo Philippe Nyusi. Tega amatwi nkubwire. Paul Kagame yasuwe na mugenzi we wa Mozambique Philippe Nyusi, amutembereza mu rwuri rwe ndetse amugabira inyambo. Amakuru y'uruzinduko rwa Perezida Philippe Nyusi mu Rwanda yatangajwe na Village Urugwiro kuri uyu wa gatandatu tariki 29 Nyakanga. Ntabwo havuzwe impamvu yarwo n'ibyo abakuru b'ibihugu byombi bagamiriye cyangwa bagamije. Perezida Nyusi yaherukaga mu Rwanda muri Gashyantare mu 2022, aho we na Perezida Kagame baganiriye ku ntambwe yatewe mu bufatanye bw'ibihugu byombi mu bikorwa birimo ibyo kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado ndetse n'ibyo mu zindi nzego z'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda na Mozambique. Nyuma y'amezi 8 Perezida Nyusi avuye mu Rwanda mu Ukwakira mu 2022, Perezida Kagame nawe yagiriye uruzinduko muri Mozambique. Iki gihe ibiganiro by'aba bakuru b'ibihugu byombi byibanze ku bufatanye mu mutekano. Muri Nyakanga mu 2021 nibwo u Rwanda rwohereje muri Mozambique abasirikare n'abapolisi mu butumwa bwo kubungabunga no kugarura umutekano muri kiriya gihugu cya Mozambique no guhangana n'imitwe y'iterabwoba, harimo umutwe w'iterabwoba wa Al-Sunna wa Jama wari wigaruriye ibice bitandukanye by'intara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'icyo gihugu. Abaturage benshi bari bamaze kwicwa baciwe imitwe ndetse ubwoba bwari bwose ko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kwibasira izindi ntara. Ni nyuma yo gutahura aba barwanyi bafatanyije n'igihugu cy'u Rwanda bakagira n'imikoranire n'umutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibikorwa by'iterabwoba byahombeje Mozambique cyane kuko ibyihebe byibasiye cyane agace ka Afungi ikigo Total Energy Enterprise ikoreramo cyo mu Bufaransa cyari cyatangiye gukoramo ishoramari rya miliyari 20 z'amadolari byo gucukura gaze, bituma gihungisha abakozi bacyo kitaraganya. Nyuma yo kugarura amahoro mu duce u Rwanda rugenzura muri Cabo Delgado mu bwumvikane bw'u Rwanda na Mozambique, harimo gushyirwa imbaraga mu bijyanye no kongera ubushobozi inzego z'umutekano z'icyo gihugu binyuze mu myitozo n'amahugurwa. Kuva ibyihebe byakaza umurego muri Mozambique mu mwaka w'2017, bibarwa ko abantu basaga 3,000 bishwe, naho abarenga hafi kuri 1 miliyoni bakava mu byabo. Kuva ingabo n'abapolisi b'u Rwanda bongera gukaza umutekano
banagera muri Mozambique. Muri make abaturage benshi bamaze gusubira mu byabo ndetse basubukuye ibikorwa bitandukanye bibyara inyungu. Nuko yagira uruzinduko mu Rwanda, yaje aganira na mugenzi we, babonaga ko bishimishije, n'agafoto ukabona, amugabira inyambo agafoto urakabona. Ngibyo tuba tuyabahaye. Ni Ibirori TV, wakora subscribe. Wakoze cyane.